Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-Ayanda STK Media. Igama lami ngu-Ayanda Ngusabelo ngwakamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona. Ngisacela nje ukuthatha leli thuba leli ngenza kwethu ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebe-subscribe-ile ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi-ke nje kuwokuqala ulapha ngaphansi kwe-Ayanda STK Media, sacela nje ukuthi wenze okufanele nokulungile ngenza kwethu usubscribe, ulike futhi ushare. Usharele umndeni wakho kanye nezihlobo zakho. Ngaphandle ukuthi sichithe isikhathi, asigijime singene odabeni esikuphathele lona namhlanje. Ngizokudlalela ivideo encane nje ka-DSD la khona desemakhaya khona ngani zakwethu. Bese-ke ngifisa ukuzwa ukuphawula kwakho lapho ngasekhaya ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho mayelana nale video nokuthi mhlampe-ke wena uyibona kanjani. Ngiyalitshela ibandla lami laleyo ngane ukuthi hayi ngijika la kwa-DSD emzini wesini. Bathi hawu kahle unamanga ngithi ngijika khona mangijika. Useduze ukusuka le kwaSithole. Useduze. Phela ukujima kufana nokugida. Uyagida namhlanje unyawo lubuhlungu. Kusasa ugide. Ngelinye ilanga usakuzwa lobuhlungu. Usu-enjoy ngomthengihlaba. Mina njengo-Ayanda ngifisa ukuthi ngiveze uvo lami nami njengamanje ukuthi mina ngiyibona inkinga ekutheni uDSD ebe ngalendlela akayiyona noma ngalendlela akagqoke ngakhona. Ungazi kube khona umuntu omshuthayo emfaka enkundleni zokuxhumana. La abantu khona sibonile ivideo yakhe njengamanje iyatrend lapha enkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi emagroupini kamaskandi. Abantu bakhuluma ngaye, abanye babuza ukuthi usenabo yena abalandeli mangabe esagqoka kanjena. Kanti futhi noKhuzani ngeke ngabona uphawulile lapha nathi cha yena akayibona inkinga ngoba nabo bangabaculi kodwa futhi-ke bangabantu. Ukuba umculi akusho ukuthi wena usuhlukile kwabanye abantu. Uma besekhaya banendlela abagqoka ngayo noma besemadolobheni futhi kukhona indlela abagqoka ngayo. Wayesethi-ke futhi-ke akaliboni nje nakancane-ke iphutha kule nto ngendlela uDSD akagqoke ngayo, noma-ke angeke uze ukuthi uzumgxeka uze ukuthi uzumposte ey'nkundleni zokuxhumana ulokhu ukhuluma kabi ngayo engazi ukuthi usehlulekile. Uma usekhaya futhi ngiyethemba ukuthi akekho umuntu ogqoka ubrand nude nekhavela uma ngabe kubo esebenza ezenzela umsebenzi wasekhaya. Mina-ke njengo-Ayanda ngiyafisa ukuthi njengengane zakwethu ngizwe ukuphawula kwakho lapho ngasekhaya ukuthi wena ucabangani mayelana nale video. Ngabe ngempela abaculi bamaskandi kufanele nibe mpintshelwe khoneni ukuthi kumele begqoke kanjani, behlezi begqoke kanjani, noma ngaso sonke isikhathi noma besekhaya kumele behlezi bebukeka ngendlela le ethokozisa wonke umuntu noma ethokozisa abalandeli noma ekhombisa ukuthi badumile. Ngiyafisa nje ngempela ukuzwa kuwena lapho ngane zakwethu lapho ngasekhaya. Ake sikhulume sixoxe mayelana nalolu daba lolu. Kanti-ke ngale kwalokho ungakhohlwa-ke futhi ukukhuluma nathi laphana ey'nkundleni zethu zokuxhumana. Ku-Instagram ngiyatholakala @Ayanda_STK, bese kuthi laphana ku-Facebook sinale ikhasi lika-Facebook okuyi-Ayanda STK_Media. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu kuze kube futhi nangokulandelayo.